Hripuileng chungcha nga te insum don ton na Hong Kong buaina baka 5G le South China Sea buaina te wangin US le China inkar chuan achiat laiber atong chhomeka azwal zeldon nina langane kumsang khazakwa somsari pakot nuwa US chuan Taiwana anram palai za omber chu tirlu atum leta a Hripuileng mek chungcha atanga democracy hlutna te an soidona hei hi China tan chuan enliam mai thei aniom love US in palai tirlu turjinga hian Health Secretary Alex Azar potela ahun le ni takero chu anlarwat chiang lo thung US hian rei takalta khan Chinese Communist Party tenena in kung kai na thra neidu wangin Taiwan nena aninzom na hi alo chu chat towa chu siam that le tumin kumruk nuwa cabinet member chuan Taiwan hi antlo don ani Alex Azar chuan Taiwan President Tsai Ing-wen chu amudona democracy chungchang tele ridau konga an malak na te an soidun dona Alexian China tiel natan Taiwanin Sri yan daw na le ahma a anlawin buat sai na chu langtlang takin an kalpuya an malak na hi khovel tan enton tla kani hatia Hripui ron chu atran na China chuan thupan nga in an rin tlak lawa Hrikayan puan zarzat phei hi chu arinom lo le zual ati natluk velane US palai zin turte hi China chuan a en liam mai arinom lo hle Taiwan hi aram mangin a lo chhal towa atrulani phot chuan sipai chakna manga opa te po alo vau to nge a China tanga in lak hrantum Taiwan mi te fui kholo zonga chelo turin US chu Chinese Foreign Ministry chuan avau ngal chat bokane democracy ramanga anin rel bol luitlat hi US chuan kutbengin alo lom to thina China thung chuan Taiwan a hian remna le muan na awma US le China inkar hi chezel tura indu lo ani chuan ron inrol to su ati thunga Taiwan Prime Minister ro chuan US palai te chu lom taka alo donson tur thu asoyane US hi Taiwanin ral thuam aleina hnar ber ani nge bokane hetiang borwa kara hian Australia Prime Minister Louis Kevin Rudd phei chuan thathum local le tura hian rampani te inkara silai me puwa anima yang ti hlaom khopin boruak ain mung mek nina soya China lam hian boruak ti sosan andu lo thu soithin ma se indau ture ro chuan anin puwa cha lo pha chuang lo thungane South China Morning Post tarlan danin China chuan hlataka theitur DF-26 le DF-16 missile te chu tun hnaya alo enchin towa DF-26 hi kilometer sangli borvel kap theitur nin Pacific khothlang lama US ram Guam aka phadona DF-16 hi aya kap toiret ma se abitumero chu fu dikzo kania Japan kana tok vel turnin Okinawa a US sipaite in khuarna han thong theitur ani bokane hetila hian US lam chuan tholeni jing khan khomwal pui pakhat atanga khomwal pui dangkap theitur ral thuam chu a enchin ve chia boka California tragin kilometer sang rukkap theitur chu Pacific tuipui a hian a thlolut vea mase US Air Force chuan ral thuam enchin hi China chan let na ani lo thu an soyane ral thuam lam anin tin tu baka hian digital lama po anla intilung oilo zel boka US President Donald Trump chuan India na lo khapto TikTok chu khapatum thu apuan nuwa America company ten an leitheina turin September ni sompanga thleng huna peya China athin rim khop mai kanram company kut chuak le ansum dona chu US hian diklo takin nei sak mintuma hei hi ruk na dik takani hati US in TikTok hi akhapani chuan zuilam anpan ngal don ti chu thil chiang ania chu wangin in leisak tur hian TikTok siam tu ByteDance le Microsoft te chu anin bia a mase China chuan hei hi adulo hlea ByteDance te thlawang hi natakin a hawa US in heti zonga thil kaltlang pui antumani vai chuan chanle tan ni tur thu te asoyane hetila hian US President Donald Trump chuan TikTok hi America company in anleyani chuan a hlok na antel tura US sarkar chuan chana nei ve turani alatita deuh le ngala poisa chu National Treasury a daniang chu thilkal phung om takani tina soyane US a hian TikTok mangtu hi mi makta duai tel anoma
US President in khapatum thu le US company kuta alu lo chuan chu ti hlotlin nge atum thu asoita ka wangin America hian TikTok hlutna chu atlan hiam ngal duai tuai bokane TikTok hi Microsoft hian an leidon ani chuan dollar tluk le ding on tel an the chua angai don ti chu thil chiang ania chu ba ka chuan TikTok mang tu te an zong chang na ber an algorithm duan chua chu an thral kherang em ti chu achiang lo boka in application hi kan duwa awain kan lo le ange tiang ngot kha ani ve thei to lo bane TikTok le ByteDance te hi anin thlun zom tlata a software lai mu ber chu China engineer te siam chuan in chumi hmang chuan ByteDance hian app dang te po an siam nge a chu software lai mu algorithm hral chu ByteDance tan hian an company hral na ang tluk kanidona hei hi application leidon chuan Microsoft ta na ahlulai ber ani tale ngala chu wangin anin dorna hi akhir riawane Microsoft hian leitel po ni se ByteDance te manang hian a hmang chuak ve thiamang em ti chu zona alani tazel bokane hetianga US in ma alak la hian China US company te siam application chuan sumdon na an nei ve tho boka China hian heng application te hi akha pani chuan US company ten an tuar ve ngal theidona mase Great Firewall of China wangin internet company tamjok hi chu an hnung khir sak kan lo ni towa China chu atuar na zo ka antrang don niin mithiam te chuan an soyane July ni sompanga khan khovela social media larber pol microblogging site anti mai Twitter chu suwa samania milarle mi chalang tak tak te account atrangin internet poisa cryptocurrency pe punna chungchanga inbum na thu posania account khoisak jinga hian US President Louis Barack Obama te Microsoft din tu Bill Gates tele khovela mi hausaber Jeff Bezos te po antelane Twitter hacker hi FBI te chuan an manta a kumsom pasaria upa Graham Ivan Clark ane athil ti kha inbum na chikhat tangin alanga mangsual du ninga che chu indawna te naw dewatranga lian tham tak chok chuak thei tur ane achan chu a account khoisak tu te hi Twitterin milarle michal langtia achin chia blue tick apek te aniveka hengmi te hi politics thilemo ramle ram inkar thilemo mi huat zong soitir ningat se chu in mu thiam lona achuak ngei dona ani lo poin thudik tok lo thedar se boina chuakin company thren khate chu antlak chiat pha theidona ne mase cryptocurrency ya inbum na lam chap aposi kongle lama chuan thilo mom tak kania athu boy ridlu tuk turpo ati ne pha ati theyome Graham Clark hi Tampa Florida chengania thu boy somthum chuang ortir ngal niin kumsom pasari mi ni ma se Florida chuan puitling anga chiar thei ani towa chu wangin athu boy orte hi rei tak chung lungina tan theina tur hania athu rolpui Orlando cheng nima fazeli le UK lama mi Mason Seffard te po umzui mek kani bokane mi bum lama hian sul nu alo nei nual toa khovela mi bum shrat berte jinga achuak lowang ti po soi thei ani lo boka achan chu kumso mi ni in video game Minecraft mangin mi bum na alo kalpui trandai toa a ina ahlim lo wangin Minecraft hi tlan chiat na tan a hmang thin nia in soin thiam tak mai in he game khel dang te chu poisa a in thon tir to thina ne kumsom pangami ani in hacker ho income khom na forum lama tel thina kumsom paruka cryptocurrency chikhat bitcoin lamlu chilin nuai riat le singa chuang ruk chuana te po alawin nam noi towa mase mane ro chu ani lo thung bitcoin aruk manghian thomno le in china manto tak tak te alei nge ne Twitter hi khovela company lian ber te jinga mi ania aswa sam thei hi makti ahloin company chunglama thokte thilti ani theyang ti ngai dan te po om nge ani kha chutiang chu achet dan chia anita a Twitter a thok pakhat hena a tho pui yangin awain soya daily edition lama kanlo tarlan to sim suap mangkhan a phone athunun sakboka chubaka a computer a chuan enthak na chi rang phum rutel bokin henga information ala khom te manghian Twitter server a alu thei phata a milar le mi hriat lo tak tak te account chu aswa samzui ta ne
Shripuileng awangin Twitter hian atna thok te chu inlama thok turin atia chu Graham Clark hian remcha nga lain na thok pakhat chu abitumta a atne azuita a khovel chaw buai atum lo chu awan nei thlak ta ti mai chaw anita ne mi bum na kai hnoya hian Clark hian dollar makta duai thum chuang poisa a hailu to nia tarlan hania Twitter a luchilna kai hnoi nilem lowa hian a computer atangin bitcoin ruk chua engemaza chu mu chua ani boka athil ti hi poi khoina lian tak kani wangin tanin lama huninge mochen chu a hmang don niin alangane